Ataraki arenya mweri ari wa 11 mwaka wa 2023 ukire mwega nie ni ndaikaria giti giki kia umemerekia nithangoro gikumenyithia maria andiki aitu magitinda makihanga na maria magituhaririirie kuma kaunti ciothe 47 handu cia ruma ona kuria iharo-ini ona nja wa bururi ria kwagetika wambui wa nja gukwari kwa Muthingi TV no mbere ndayari atwambe twamukire matemo mamo. Mamwe wa tukuhaririirie ni ati the court has declared that the land belongs to our father Garishan Kamau Kirima, and consequently it belongs to the beneficiaries who are his children. Family ya mutigaire Garishan Kirima ni kumeti goti ni undu wa itua ria gukuma kiamura uria wari governor wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko gutwithania ngucanio ya mugunda mwena wa Mihango. Pia viongozi wa Lamu walinde ulimi wao na matamshi ambayo watasema. Tunataka watu waungane makabila zote. Thirikari gukumithia ciiko cia wikinae gukwe kihoya atongoria gutia gucungiriria ngui. President William Ruto gucera kaunti-ini ya Lamu gukwa kihingura tabarira cia uthii wa nambere. Nayo timu ya Harambee Stars nitanyitwo kuhambatana na timu ya Gabon Seychelles abeteka-ini ya kumatha tigiti wa guthaka abeteka cia kimabũrũri mwaka wa 2026. Na gitio kinene etikira gukorwo kigucia njungwa yaku nigetha ngoro gikumenyithia mau na njira ndikadikiru mwega na mutaburuko witu Hwaini wa umuthi no ukorwo kirorera ku mwena wa YouTube ari Muthingi TV na mwena wa Facebook ututigire ndumiriri yaku ari ku Muthingi TV tukirika kiondo-ini gitu kia mohoro family ya mutigaire Garishan Kirima kuhitukira mwari wa gatatu wa Kirima mundu gwitwo Bishop Gatimone muthenya wa umuthi ani makorwo magicokeria mwene nyaga ngatho hamwe ana ruhongi rwa igoti ni kuria matwithanitie ashira wa mugunda uria ukoretwo kiruirira ningi ni makomithitie ateti aria maikoretwo makingirira ndeto ino kana haranio ino ya mugunda na kuria riu mamurite uria wari governor wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko Bovi etha kurwa kiruira kana niguo akorwo agitwithania shira ucio mwandiki wito Chege wa Njohi no tuhingurira Mohoro Hwaini wa umuthi. Family ya mutigaire Garishan Kirima muthenya wa umuthi ni icokeirie mwene nyaga ngatho hamwe na ruhonge rwa ucirithania ni undu wa guthingata kihoto na kumacokeria mugunda wao wa eka 978 uria uri kwa Njiro guku Nairobi. To say that we as a family we are delighted that this long standing issue has finally come to an end and a conclusion. We thank God and the Kenyan judiciary for standing on truth and justice and upholding the sanctity of title. Akiariria andiki ya mohoro mukawa-ini wa Heron guku Nairobi mwari wa gatatu wa Garishan Kamau oho ni akumithitie ateti aria marekuruhania na kuregana na itua ria igoti na njira ya kuhinyiriria ati mararuira ihoto cia muingi uria uri mugunda-ini ucio. Acrobatism. You know, it is very dangerous to joke around with people's lives. Do not politicize lives, because Moi alituambia siasa mbaya, maisha mbaya, because these are people who have served for 12 years. Na riu niguo kung'ethanira na ateti acio riu family iyo ni amurite uria wari governor wa kaunti ya Nairobi Mike Buvi Sonko ang'ethanire nao na kuona ati Sonko anakorwo na mashira mangi o ta mau maria ahotanite kumana na ugi na makiria family ya Kirima hamwe na Mike Sonko magakorwo ati mahuthiraga wakiri umwe uria uikaine ta senior councillor ODM. A lot of politicians there are going there tomorrow, going to do prayers there tomorrow. We have decided to appoint a champion to champion the interests of the beneficiaries, and the champion is Mike Buvi Sonko, because he has resolved the other cases, similar cases in Mombasa, Waitiki land, this South B land, and even the Kirima land in Parklands. Oho family yo ni rutite murugamo ati gutire mundu uri na rutha rwa guikara na aria mari mugunda-ini ucio gwetha kihonia na makiria nginyagia riu family yo ndiriragia na giikaro na andu aria mari mugunda-ini ucio ona thengia wao gukorwo magitia giikaro kiu. So I just wanted to clarify, no one has the mandate
approval or appointment to act on behalf of those to whom the property vests. Right now, by order of the court over 10 years ago, all the beneficiaries of the estate of Garishan Kamau Kirima. Na niguo gwetha kihonia kiria giguteithiriria aria mari mugunda-ini ucio mitaratara ta guthurima maratathi ma uguri wa mugunda ucio, guthurima wigithia wa andu aria mari mugunda-ini ucio, guthurima family iria iri mugunda-ini ucio no nginya itafanio. So what we need to do first and foremost is identify and establish what is on the ground, who is actually living there, how many families are actually affected, where are they staying. Once that is done, then we'll have a blueprint as to who we're actually working with. The court has also requested that we conclude the sale of certain parties that had actually already started purchasing, and we need to meet with them, we need to verify their documentation, we need to establish how much have they paid, if they have paid anything, and get to the place where the documents have been established. Handu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Njohi. Haya, gatho cia mwanya Chege wa Njohi ni undu wa riboti iyo tugithie na mbere. Atongoria na makiria kuma kana aria makiumite mwena wa gicua-ini ni mathingatitwo gukorwo makiaga gucogera kana gukorwo magicogera muingi makiria hindi ya uruguria kana makwaragia o kana miario ino eikirio o hindi ya uruguria wa tafaria cia waki wa bara mwena wa Lamu matongoretio ni minister wa ruhonge rwa mbiraro na kana aringi mbunge-ini Kimani wa Icũng'wa na kuria maugite ati thirikari ni iheanite gukorwo kihurana na utoi mwena ucio mari kana aria meyumagiria ihinda kwa ihinda. Atongoria aria makumagaritie mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto kaunti-ini ya Lamu kuria akorirwo akiruguria barabara ya mbere ya rami guku magitongorio ni minister wa ugitiri wa mihaka Aden Duale uria uthingatite atongoria gicigo-ini giki kuhunjia thayo na kumenyerera miario iria ingicungiriria uhaguku wa ugitiri. Pia viongozi wa Lamu walinde ulimi wao na matamshi ambayo watasema. Tunataka watu waungane, makabila zote, dini zote, watu wa Lamu. We have one common enemy called Al-Shabaab. Maya mokite riri ciiko cia uhaguku ugitiri ciambatirite na gikiro kinene guku Lamu, Duale akiuga thina munene ni ito cia Al-Shabaab, akihinyiriria atongoria a gitaro giki kunyitanira niguo kuhukia ito ici iria nicio thina munene kuri aikari aya. Mheshimiwa Rais, mimi ningewaomba viongozi wa Lamu kuanzia MCA mpaka governor, ni sharti waungane kwa misingi ya kupigana na Al-Shabaab. Kumana na kurigorio kwa barabara ya mbere ya rami kaunti-ini ino irigirirwo kugacirithia ugitiri kuona maabitha a borithi ni marihotaga kwitana na batoni ino ya ito ici itemi-ini ria kugacirithia gitaro giki kia Lamu. Ulikuwa hapa governor, deputy governor, senator, mjumbe wa West, tulikuwa hapa na tangu tuliongea incidents ya terror imeenda chini, na mimi ningefurahi sana tushikane mkono tufanye kazi pamoja ili tulinde nchi yetu. Asante. Mwena-ini wake mutongoria wa aria bunge-ini ya gibũrũri Kimani wa Icũng'wa ni uritie atongoria kuma gitaro giki matikagayanie muingi na udini uria marumagirira, indi akimahoya kunyitanira na gukuria thayo niguo kugacirithia miturire ya aikari ya kaunti ya Lamu iria iri na utonga wa mai-ini kana blue economy. Nitajiunga na Mheshimiwa Duale kuwauliza hasa viongozi wetu hapa Lamu, tusiwatenganishe wananchi wetu kwa misingi ya dini, ya kabila ama ya watu watokako. Ngiribotera Muthingi TV, rekoni maina wa Mucwe. Mundu umwe ni ekwoirwo gukua na angi atatu kugurara thutha wa gukuruhana mutino-ini wa bara mwena wa Kavonge barabara-ini ya Kagumo guthie Karatina. Kuringana na aria maikorirwo makiyonera mutino uyu maugite ati ngari kana ngari muthemba wa probox ire gukuite mira ni eteire mwerekera na kuguthana na pickup ege kumana na thibidi ire gutwarithagio nayo. Riu aikari ni makaire thirikari kumana na wongerereku wa mitino iria icungagiririo ni ngari ici cia mira.
twakora accident kuringana na twatuika magukora tugikora twakora accident ngari buranite pick up na ngari ya mira muthemba wa probox na nduthi imwe no mwene ni atuika gukora agitigara wa nduthi na mutino uyu kihanika no tukuonaga tondu twaigua kuguru gutagwa turika tukwirorera tuona ngari ya pick up ifiririkite iguru na yaringa mundu wa nduthi no munyakane ati Ngai ni mwega mundu wa nduthi ni ahonoka no twina kihani to ni twate mundu umwe na cia ni matwaro thibitari no riu ngari ici cia mira ni icokete gukoragwo ikibitukira njira eno na mabenya matemega ekututuika magukora tukiuga ngari ira ina mabetia nino ya mira tondu nayo nginyagia mabenya aria makoragwo makithie namo temabenya mega tuhoe muno andu anduthi ni mareka mahitia manene mandu a mira ni mareka mahitia manene muno ni undu wa guthii na thabari tondu kwa andu acio ni meguthite na thabari ria yagireire matingiatuma kugia na gikuo muthenya wa umuthi koguo no tuge magerie uria mangika nigetha matige guturagira andu aitu no reke njuge gitikio kiambiriria koneno ni sharp nuko mandereba mothe no nginya makorwo me makini na especially a mira ni no nyende merwo agikona kuria moya ni matigire guthii uguo ri guko gwitu niki makiratuma mathii uguo ngari icio cia mira cituike cia gukoro cigikani thiini wa barabara eno tondu na mabenya aria matuika magukoro makithii namo te mabenya mega na ni matuikire magukoro makithama thiini wa barabara cia moya na nike macokire barabara ici cia mwena uyu wa gwitu na turio kaunti ino ya Kirinyaga atongoria kuma kaunti ino nimahoete minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki kumateithiriria hari cira wa mugunda uria ukoretwo kuo kwa ihinda inene oho ni metete kana ni maikitie ritana kuri mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto ukorwo akimateithiriria gutwithania hihi no uko kana no mwene mugunda ucio atongoria a Kirinyaga ni moretie minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki gutacukia kinya kuri afitha umwe wa DCI uria urekwirwo kunyitanira na afitha amwe ruhonge-ini rwa migunda kwigwatira migunda wa eka 17,000 kia hinya uria ukoragwo mugunda-ini wa Ngariama gicigo bunge kia Mwea na rira mo Kirinyaga agutitwe South Ngariama guku ni kwa andu maitu mari kana nenda na murugamo witu turenda kumwira atiriri no tore waru bandu bariko atongoria a kaunti ya Kirinyaga ni marutite watho wa thikũ 3 kuri Kithure Kindiki wa kuhamurithia maofitha a DCI ceceni-ini ya borithi ya Wang'uru aria merekwirwo kunyitanira na survey omwe na andu aria moete migunda kia hinya mwena wa Ngariama gicigo bunge kia Mwea. We are just giving a 3 days notice and we are telling you Joshua Arasa, dare me come to South Ngariama again. Atongoria acio matongoretio ni mubunge wa Kirinyaga Gacoki Gitari ni mekuire maafitha a borithi akiuga ati ni mateithagiriria survey ucio guthie na mbere na biashara ya ngungo cia wendia wa migunda kuria aikari makoretwo metereire marua mao mauguri kuma mwaka-ini wa 2009. Cia South Ngariama ni kuenshwa mwikari wa South Ngariama uria abero mugunda genuine ri no abe wandu taito yake na bau ni baturi na niba turugamite twi Kirinyaga kaunti itongoretio ni gavana na tugatongoretio MCA cia Kirinyaga kaunti. Gitari uria ni mwene kambuni ya Jo Eka Surveyor Limited iria yari na wira wa kugura githaka kia Mohoro wa Ngariama augite ati surveyor ucio akoretwo akihuthira kambuni yake gutunyana migunda akiragira andu ati gutire mundu ukamuruta mugunda-ini ucio. Surveyor mwenye alipewa kandarasi ya kugawa hii shamba alikuwa engineer Gacoki Gitari na kampuni yake ya Geo Survey. Na sasa kuna masavea alikuwa amepea kazi na kuna wengine wamerudi kumbadilisha mipaka, kuchukua mashamba yenye ilibaki ya public na wanauza, alafu hizo pesa wanaenda kununua mashamba ya title. Kiaria hindi ya mucemanio na aikari a Ngariama ya Mohoro mwena wa Gitugu Gitari augite ati survey uyu ni oete makiria ma eka 200 cia aikari akiruta mukana wa kwambika mururungano wona maafitha a borithi maga gutacukia ikinya. Kali mwanaka kuruta andu acio within 3 days. I'll come here, we do demonstration to Angoe. Augite ati gutire mundu ukumagara kuma mugunda-ini wake akirira muingi uhoro wothe gukorwo uri mugitire na agathaitha thirikari maheane marua ma gwaka nigetha aikari mahote guikara mena thayu. Tumekuja kuambia wananchi hapa ni kwamba wasikue na hofu. Shamba zao lazima watapata title deeds. Riu aikari ni maiketiritana kuri atongoria a thirikari na kuri President William Ruto gukorwo akingirira cira-ini uyu na gwetha kihonia kia undu uyu. We'll take it to the presidency, we'll take it to the Ministry of Interior, tutaisukuma mpaka ifike huko.
ngiribotera Muthingi TV njitagwo Njeri wa Ndungu. Gatho cia mwana Njeri wa Ndungu ni undu wa riboti iyo tugithie na mbere aturugeginya kuhuria mwena wa Kakamega uri biashara tauni-ini ya Kakamega maraikiria kana maraikara na hau ni kugumirwo ni mirimu iria yumanaga na uhuthiri wa mai ma giko ni kumana na kiria maugite ati magiko kana giko kia tauni iyo gitikoretwo gigitio wega haria magitie kana maikitie ritana kuri anene a ugima wa mwiri gukorwo makimarorera uhoro wigie mikana uhoro wigie utei wa mai na ningi gukorwo makirorwo ugima wao wa mwiri. Ni lazima mpaka sisi mafundi tukitaka kubenefit lazima tuwe na vita na serikali ndio watusaidie. Takataka iko juu, maji yenye tunatumia iko chini. Hiyo inamaanisha uchafu ikitoka huko juu inateremka mpaka kwa maji. Na hiyo maji ndio tunatumia kwa hoteli, sisi wenyewe tunakunywa. Kwa majina naitwa Gertrude na sisi tunakaa huku na bado tunafanyia biashara zetu huku. Maji tunapata hapa chini. Na hiyo maji hizi takataka yenyewe venye zinawekwa hapa, maji na iko hapa, tunaweza pata ugonjwa na watoto. Kwa majina naitwa Peter, mimi ni mwanabiashara wa hapa, niko na hoteli hapa, na katika kikazi ninaathirika kidogo katika hali ya afya kulingana na hii takataka ambayo iko hapa. Kuna inzi zimejaa katika hii takataka. Unapopakulia customer chakula kule kwa hoteli, unapata hiyo meza imejaa na inzi, na hizo inzi ni kubwa kubwa. Tuko na dump site, tuko Rosterman, na dump site sasa imekuja imetupwa hapa Masingo, ambapo some of us tunatumia maji kutoka hapo chini Masingo hapo, na wamekuja wamefanya kuwa dump site hapo. Takataka imekaa karibu 6 months wa collect. Chafu yenye iko hapa. Wakati jua inapowaka hata saa hizi nafikiri unasikia harufu yenye inatoka hapa ikituadhiri huko. Sasa sisi tunataka tuulize hata serikali kuu kuanzia iko hii account hii kitu yenye mnaleta hata health care hii yenye mnasema sijui universal health care. Universal health care na tayari dumping site iko hapa. Hii county ni kama itusaidii. Hata watu wa Nehema ni kama watushughulikii. Kama uchafu inayosajazwa hapa inatuadhiri sisi, na hakuna mtu mwenye tukitoa malalamishi hakuna mtu mwenye anatushughulikia. Haya, tugatanya ati aikari acio ni magukorwo makirorwo. Ana riboti yo kuma kuria mwena wa Kakamega ni iragikorwo gituhe akanya gaituka mbere gagukorwo tugikiria ndakorwo githie kuraihu kuona ati giciokereria ngiri na mange maingi gukore kwa Muthingi TV. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Gukenari ni aria mari na kieha ni gukorwo ni makaninirwo kieha ni undu wa gucakaya na aria matigitwo ni endwa ao. Riu ceceni ya Muthingi TV ni irakuhe kamweke ga gutangathithia kimenyithia kia mwendwa waku hatari marihi o mothe. Itangatho riri rimemerekagio o thutha wa mohoro maitu ma hwaini. Araniria na ruhonge rwitu rwa wendia kugerera email ya sales@lookuptv.co.ke kana kugerera namba itu niyo 777 nao endwa aitu maroma makwega kuraga.
Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into 2 wings, retaining 12 levels of Grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com. Flamingo Towers, a product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. na nitwacokereria gukore kwa Muthingi TV ya gikoni hindi ekoro ukikara na ithuĩ karibuni sana maya nĩ mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ tũgĩcoka kĩondo-inĩ gitũ o rĩrĩ mbura yambĩrĩirie kura mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri Kenya nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra nĩ magitĩra kumana na mũiyũro wa maĩ ho nĩ maugĩte atĩ marĩcemba meharĩrĩria-inĩ ma mbura ya El Nino ũrĩa ĩtanyĩtwo kũringana. Muthenya wa umuthi ni tucerete gicigo-ini kia ubunge kia Dagoretti kaunti-ini ya Nairobi nigetha tumenye mawoni ma Kenya uhoro-ini wigie mbura nene guku bururi-ini. Mambo hayajakuwa sawa kabisa, yani hawajajiandaa vizuri kabisa. Sijui kama ni uhaba wa pesa ama nini, ingawaje nilisikia wakati moja governors wakisema wanangoja zile pesa, sijui kama walipewa. But kila ninachoona ni mitaro ile ya zamani tu ndio wanatoa takataka, na ni ile mitaro ndio ilikuwepo wakati ule tukiwa na mafuriko. So to me I think they need to do more. Matayarisho yenyewe ya El Nino si ya kuridhisha, kwa sababu nakumbuka walikuwa wamesema kuna El Nino kuanzia katikati ya mwezi wa 10, haikukua. Rais wetu akarudi akasema kuna El Nino. Yes, walitangaza kama El Nino inakuja. Baadaye president akasema El Nino hakuna. Sasa hizi pesa vile walipanga, hizi pesa walipeleka wapi? Waleo kwa mfuko ama walipeleka wapi? There's a statement that Sakaja said they are wanabai hizi zinaitwa aje? Kuna vitu walisema wanabai, but you see tuseme kitu kama Kibra and also this area kuna some places ziko na drainage, hata mvua kidogo ikinyesha iko na drainage. Matayarisho ya serikali kulingana na mvua ya El Nino si iko tu sawa. Like nimesikia Sakaja akisema amejipanga katika kaunti ya Nairobi, ametoa watu ambao wako maeneo ambao mafuriko inaweza fanyika, na hiyo ni jambo nzuri. Kwanza ukweli kwangu mimi siko ready juu sasa sijui venye El Nino iko ba. No mamwe ma mawoni ma Kenya kuma guku kaunti-ini ya Nairobi na ngiribotera Muthingi TV tutagwo Wambui wa Maina. Mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga umuthi ni agite na giikaro na bunge kaunti-ini ya Taita Taveta. Raila ni akumagaritio ni atongoria a mwahu uyu ari hamwe na mutongoria wa aria anini bunge-ini kana bunge-ini ya gibũrũri Opiyo Wandayi. Thutha ucio ni anyitanire na muingi mwena wa Mombatha hari ukungũĩri wa ndũmwo ya rũrĩrĩ rwa Njaruo kĩharo-inĩ kia monanio ma ũrĩmi kia Mkomani. Indolo kugudia motatero kwayo. Indolo kugudia motatero. Igwe. Igwe.
railway, kwa sababu wakati hiyo Kisumu ilikuwa ni Uganda. Sasa walipofika Kisumu, gari ilikuwa inaleta mizigo kutoka Mombasa, inatolewa kwa behewa, inaingizwa ndani ya meli. Kule walikuta wote ambao wanabeba mgunia na mgongo bila wasiwasi yoyote. Wakasema hawa watu wana nguvu zaidi kushinda wale Waswahili wa Mombasa. Ndio wakaanza kutoa Wajaluo Banyala kutoka kule Kisumu kuleta Mombasa hapa. Hiyo ndio mwanzo wa uhusiano baina ya watu wa ziwa ya Victoria na bahari ya Mombasa hapa. Sasa wale walipokuja hapa wanafanya kazi, mabibi yao walikuwa wamewacha kule Ujaluoni, wakifika hapa wakapata buibui. Sasa ile ambaye amesafanya kazi akichoka namna hii anarudi nyumbani, anakuja buibui. Oh mwanangu, najua umechoka sana, karibu nimeweka maji moto hapa. Sasa anaenda pale, anasuguliwa vizuri sana sawa nyumbani. Ile bibi aliwacha nyumbani kule, anatawaliwa na wale mashemeji yake. Sasa mjamaa amekaa hapa, kifo natoa hapa. Sasa jeneza linarudi kule nyumbani. Ndio wakasema ati Mombasa kuingia ni harusi, kutoka matanga, mauti. So haya ushagitagwo mundu gwetwa Raila Odinga ariwe mutongoria wa kiama kia Azimio One Kenya Coalition. Tukithie na mbere aturike nginya kuria kaunti-ini ya Embu kuria aikari a kaunti ya Embu nimoritie thirikari nene gutigirira ati onao ni maikorwo makigwa ithabu-ini ria ugai wa mbeca cia mwaka ukite wa 2025 na mwaka wa 2026. Oho Rimod Kinyua nikitiritana kuri thirikari nene gwetikira kurutithania wira na thirikari ya kaunti niguo gukuria mwena uyu. Let us put more money in electricity for Embu County. Aikari a kaunti ya Embu ni moritie thirikari nene gutigirira onao ni maigwa ithabu-ini hindi ya ugai wa kigina mwaka-ini wa 2024 2025 na mwaka wa 2026 2027. Na tumeanza mpango wa kutengeneza bajeti ambayo ni budget inaanza na maneno ya public participation, ambapo wananchi wanafaa kusema kinagaubaga ile project yenye wanataka ifanyike. Akiaria hindi ya mucemanio na anyiti itemi wigi uthondeki wa bajeti mwena wa Embu, mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji maugite ni mahurire thirikari ya Kenya Kwanza kura na no muhaka imarore na ritho ria tha. Na Manyata constituency ile tuko sahihi ni mahali ambapo pameachwa nyuma katika maneno ya maendeleo miaka 10 ya serikali ya Jubilee. Na imeachwa nyuma kwa sababu serikali ilisahau sisi. Saa hizi sisi tumesema lazima tukue kipaumbele kuitisha vitu zetu. Gitonga kinyitwo mbaru ni Miri Muthoni oho ni oritie thirikari gutigirira tabarira iria cikwambio mwena uyu ni cianengerwo ene kandarathi mebomba-ine na mekuruta wira mwega. We are coming from the point of Article 201 of the Constitution of Kenya that stipulates or reiterates issues of openness, issues of accountability and public participation, and that is why today we are in Embu County. Kuringana na Rimod Kinyua uria ukurugamite ithenya ria governor Cecily Mbarire augite ati mena iria mararora makiria nigi waki uria urathie na mbere wa manyumba na mabarabara mwena uyu. Ni waziri wa lands, housing, physical planning and urban development hapa Embu County. Na tumekuwa hapa na tuko hapa mpaka wakati huu kwa public participation ya budget ya 2024-25 ya national government, na ndio sababu tuko hapa na tutakuwa tukiongea masuala mengi kabisa, tukisikiza kutoka kwa wananchi masuala ya lands, masuala ya maji,
masuala ya housing, masuala ya agriculture, vile wanataka masuala ya infrastructure, mabarabara zetu tunataka namna gani, na hiyo yote tutachukua views zao na zitachukuliwa na zitatumika. Oho niongereire ati amwe a ene kandarathi ni mekweherio kuona ni maremetwo ni wira wao. Riu ni ikitie ritana kuri thirikari nene kurutithania wira na thirikari cia kaunti niguo gutigirira mibango yothe ni yathie wega. Sasa mimi ni apili yangu kwa serikali, hiyo shortage yenye walituweka for 10 years, saa hizi walipe deni, watuletee mabarabara zetu za lami. Handu-ini ha Muthingi TV, Njĩtagwo Wambui wa Maina. Na tugithie na mbere ni gutumukite gicanjama mwena wa itura ria Asiana quarters gukwari tauni-ini ya Nyahururu, na ni thutha wa maabitha a ruhonge rwa kurwira nyamu akung'ethanira na irumia the iria cikumite mutito-ini. Akiaria makorirwo makiyumire na njira nene kwirorera gicanjama giki makiuga ati gikoretwo na ngucanio nyingi cia muingi na nyamu. Hii asubuhi madofu imeweza kukuja hapa kwa wingi sana, hasa hapa St. Martin imekataria hapa. Hata sasa ndio mnasikia marisasi na huku askari wa game bado wanajaribu kusipiga, zimekataa kabisa, ni dofu mingi. Wametufamia mashamba yetu yote wamekula, lakini sasa zimekataa mpaka mchana zinakuja mpaka tutashinda nazo kwa nyumba. Saizi zimejaribu kupigiwa marisasi hapa, jogu zinakataa. Kutoka hapo hivyo hata naziita jogu kwa maana sasa zimetusubua sana. Si unaona zimekataa kabisa, hasisikia hata askari wakipiga risasi, zinawakibisa. Niliona askari amekimbia sana. Sasa zikikataa kusikia askari, na sisi tuko wapi? Tuko wapi? Zitatupiga ama zituue? Na hawa wadogo wametusumbua kusema ukweli. Na kwa sababu mimi ni mhudumu katika ile sekta ya pikipiki, nimeona kuna riski kubwa sana. Kwa sababu mimi na mteja wangu tuko hatarini, pia wakazi wenye wako hapa karibu bado tuko hatarini. Kwa hivyo tungeliomba serikali ya national government na pia serikali ya Laikipia County watushughulikie, na kama ni kitu kama fence, tuwekewe fence ambayo itasaidia na ambayo itawalinda hawa wanyama. Kwa sababu nimeona kuna mng'eng'ano mahali pale. Askari wako askari 6, hawa askari wanafiatua risasi, lakini badala hawa wanyama watoroke wanaendelea kukuta hawa askari. Sasa nikajiuliza, kama mimi mtu wa pikipiki sina risasi, niko na pikipiki, nitajisaidia namna gani? Na atongoria matiganite kuma ruriri rwa ukabi ni maiguithanirie kunyitanira niguo kuhuranira ihoto cia mathina maria magumagira andu ao. Makiria matongoretio ni gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku, Patrick Mtutu wa Narok hamwe na Latila Lieta wa Samburu maugite ni makorwo makigeria kurona mathina maria magumagira ruriri ruru rwa ma. For the state, we are here as the Ma leadership, starting from governors, parliament, assemblies, all elected Ma leaders and special elects. We have had a full day deliberation on matters of importance to the Ma nation, and our conversation was under the focus of the Ma economic bloc, or previously was the Narok Kajiado economic bloc. And we have led a few resolutions that I will share on behalf of the team as the chairman of the bloc. Then we'll share with you a full statement on the same. The Narok Kajiado economic bloc today has brought Samburu on board, Samburu County, and the name has changed from Narok Kajiado to My Economic Bloc, in line with the other blocks within the Republic. We have discussed the importance of working together as elected leaders and as leaders of the Ma people
even with respect with the fact that we have many other communities living in our counties and amongst ourselves. And so putting unity ahead and development of our respective areas, we have agreed that we will work with the government to support President Ruto. Aya na watumia kuma ruriri rwa Ukabi kaunti-ini ya Kajiado ni mahugukire urimi wa irio no tigwetagirira kwihokaga urimi wa mahiu ni kuria maugite ati ni makoragwo magithie hathara muno kuringana na atumia a gikundi kia Nile Bot na ni makoretwo makihanda itunguru hamwe na imera ingi maugite kumana na mathomo maria makoretwo makiamukira kuma kuri honge itiganite ni mamate hinya wa kuingira urimi-ini. Kwa majina ni Lila, mimi ni mwenyekiti wa chama hiki cha wamama cha Nanyu Dupoto Women Group. Wamama ndio hujihusisha sana na mambo ya ukulima katika jamii yetu kwa sababu wamama ndio wako kwa vikundi. Ukijaribu kuangalia wanaume sana sana hawako kwa vikundi, wamama ndio wako kwa vikundi, kwa hivyo wanapatikana wakati wa kutafuta vikundi vya kufadhili ama kupatia misaada, kuwaonyesha vile ambavyo wataendelea, wamama ndio wanapatikana. Na pia ukijaribu kuangalia katika jamii ya Kimasai wale ambao labda wanaathirika sana na ukame ni wamama, kwa sababu unakuta mara nyingi wanaume hawakai nyumbani, wamama ndio wanaenda labda kutafuta maji, ndio wanatafutia kula. Mimi kwa majina naitwa James Kobai, Senior Chief katika Eldamat location. Leo tumetembelea mradi ya kina mama ya ukulima. Katika mambo ya kilimo, kina mama ndio wanajaribu sana kwa sababu wazee ni kama hawako katika vikundi. Kina mama ndio wengi wamejiweka katika vikundi ya kujisaidia, na hata kwa upande ya kilimo pia wao ndio wanga wanajaribu sana. Wazee wanajaribu kuangalia mambo ya mifugo. Kwa majina naitwa Lea Wandera, anafanya na shirika la Arid Lands Information Network ALIN. Na ALIN tunafanya kazi na communities kuwasaidia mambo ya climate change, mambo ya agricultural productivity na pia digitalization. So tumekuwa tukifanya mradi wa climate smart agriculture hapa Kajiado County, na tumewafunza wana Kajiado ya kwamba sana sana wanawake na youth mambo ya kilimo. Haya, gatho cia mwanya ni undu wa riboti iyo. Na riboti iyo kuma Kajiado ni raikorwo gitwekanya kange ga ukorwo tugikiria twakorwo githie kuraihu kuona ati gucokereria na riboti cia korea iharo-ini. Karibuni na mwikare thi munjire niki kiaria kingi. Pasta, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu ta maya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake. O muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi.
Mutorire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera 0777 572 358 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke. Uka tutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Na nitwacokereria guku ari kwa Muthingi TV na gitio kinene jitikiria riu ngorwo ngikumenyithia maria magitinda makihanika iharo-ini na tukirika kiondo-ini gitu kia mathako. Net team ya bururi betikaini cia Kagi Harambee Stars ni matanyitwo gukorwo makirurana kana gukorwo magithaka na team ya bururi wa Gabon na Seychelles. Betika ici ari cia kumatha tigiti wa gukorwo makiingira betikaini cia guthaka betika cia kimabũrũri mwaka wa 20 kana mwaka wa 2026. Timu ino ya bururi wa Kenya makwa magithaka tariki 16 na timu ya bururi wa Gabon na timu ya Seychelles matongane mweri kana tariki 20 bururi-ini wa Cote d'Ivoire mweri oro uyu. No? Pass. Pass, move up. Ready? Play. Move up. Nacio beteka nene guko bururi-ini aricio beteka cia FKFPL nacio nitanyitwo gukorwo igicoka na igakorwo igithakwo igathi na mbere kwa igithakwo muthenya wa rucio kuria team ya Posta Rangers magakorwo magithaka na team ya KCB. Kakamega Homeboys magakorwo magitungana na team ya Mohoro Hwaini Bandari metani na team ya Shabana. Ulinzi Stars magakorwo making'ethania na team ya Bidco United. Murang'a Seal na magakorwo magitungana na team ya Batoto Bamvinyo Tusker FC. Gor Mahia magakorwo magitungana na team ya Police. Natakiroga mere matatu turuge ginya kuria mwena wa Ngeretha na kwa maundu muthenya wa rucio magikora magikara githemba giki. Team ya Liverpool magakorwo magitungana na ageni betikaini ici ario team ya Luton Town. Nottingham Forest nao magakorwo magitungana na team ya Aston Villa.
Haya, najua kana he mundu uri wagikwira ati timu ya Manchester United ekorire kimatha points ithatu kuri kuma timu ya Fulham. Now you know Manchester United the struggling na mwetoguo akorwo makihura timu ya Fulham. Haya, au niho twekire gaturumo Mohoro Hwaini wa umuthi. Gatho cia mwanya kuri we waikorwo gitarana na ithwe agwiraga tutingiriho utariho na nikio we ukiri murata witu ugatukinyukithia ikinya gwa ikinya na gatho cia mwanya ni guthie na mbere kuma kana ni gutwirorera kuma ria gukiire nginya riu. Gatho cia mwanya kuri andiki aitu aria magitinda makirionga akaunti-ini ciothe handu cia ruma na gatho cia mwanya kuri mundu gwetwo Oscar ni undu wa gutuhaniriria kana rukorwo gituhaniriria mathako maitu na gatho cia mwanya ningi kurere twikorwo tukirutithania na wira mundu gwetwo Ben akimagwetwo Camera mundu wa Chelsea anatwamwira ati Chelsea hakuna kitu. Mundu gwetwo Aizo amwe mwena wa graphics ucakoragwo mundu wa Lewis Hamilton. Mundu gwetwo Macho EM akiuma kindu gwetwo directing acha ni mundu wa Manchester United nake mundu ogwetwo Murugi Job nekorwo gituhaririria riboti icio kana no waikorwo gitu producer riboti icio nake ikoragwo gi support team ya Manchester United. Gatho cia mwanya kuri we waikorwo na ithwe mwena wa Facebook ane ndakena mundu gwetwo Ng'endo wa Njogu ara Murugi Job gatho cia mwanya nie tucemanie haha kiumia igiukite weekend twikorwo kiavia na ginyagia hindi iyo njuge Ngai wa muoyo akwende akuiye na akurathime na we wi wa bata raharia mwaki.